Assalamu alaikum туугандар. Жума намаздан чыктык. Атрадын жанындагы ачакына келип кутсак тогуздук. Эми ишти баштайлы. Саат 14:56 болуп калды. Так, самозанятый болуп иштейли бүгүн. Анткени промокоддор көбүп кетиптир. Мен кирбей койдум эле. 21 марттан баштап жыл күтөткен түгөнүп калат экен. Ошо түгөтүп койсок болбойт. Бул 12 сааттык промокод аяктан келди, айтайынбы? Мен атыман Катыва. Мына 2 гел 475 промокодду жазып самозанятый болгондордон келет. Булар болушу 20 заказдан ашкандан кийин келе берет. Мына 20, 17 Давид Улуазир, Барчынбек Улуазирет дейт. Давид Кылычбек, Акылбек, Илгиз, Максим. Билесиздер да, парк аманат бар. Мына номерге жазсаңар, WhatsApp'та мага жазсаңар. Мен жооп берем, диспетчерге жазсаңар. Диспетчерге прямо жазсаңар болот, WhatsApp'тан жазсаңар болот, диспетчер жооп берет. Парктын проценти 1,5 минимальный. Туугандар. Кээ бир парктар бар, таби 1%, 50 сом күндө дейт, подключен болгондо. Бирок 1 айдан кийин, же 10 күндөн кийин кайрылып акылы 2,5 кылып коет. Бул ушундай ход. Бизде башында 1,5 болсо, ошо 1,5 боюнча калат, туугандар. Моментальный вывод, каалаган картага вывод кылсаңар болот. Круглосуточный дегендей. Анан таксиге тиешелүү документине баарын жасалат бизде. Ошо жерде сервис бар. Сервис жөнүндө жакында видео чыгат. Февралга оюн болуп атат, аз балдар катуу иштеп атышат. 80-90 адамда иштеп атат. Биринчи орунга телефон коюлган, экинчи орунга видео регистратор установкасы менен коюлган, үчүнчү орунга замена масла 3 фильтр менен коюлган. Азыр иштеп атат. Бул 1 айлык ушундай конкурс. Кийинки айдан баштап 10 күн болобу, 1 жум болобу, кайкы өтүп өзгөргүңүз башкача оюн кылабыз. Тушаган сезимге багынып, тумардай жүрөгкө тагынып, жүзүмө күлкүңдү жашырып, жүрөмүн өзүңдү сагынып, өмүрдүн бактысы көзүмдө. İşengin canım sen sözümmü Periştem camalın caynagan canından ket albay baylanan Joluğup can ele uzatsam joluksam Всего доброго. До свидания. Так, Патчин заказ. Патчин 35 минута. 876. Так. 34 минута. 34 минута. 800 рублей. Автобус токтогондо да мынакан секен обгон кылып өтүп кетип калчу элек. Бул сплошной линиячы. Кече мен гаиге түшкөндөн кийин акыркы видеодо вообще обгон кылбай калдым. Бабулян алып келдим. 22 минутка 663. Мала. Нагатинский менен Нагордун ортосунда жүрөм. Давление шына күйүп калып атат. Давление шына үйлөп коеюнчу бир. Periştem ыр болуп мен угулап бактыма мен ыраазы болоюн Periştem төгүлчү нуруңа Periştem жамалың жайнаган жаныңдан кет албай байлана жолугу
Автосервисте шиномонтаж бар екен, а? Gold 312 дейді. Ешігі ай қашылады, бері қашылады екен. Екі нөл, екі қылып қойдың, үмет шығып кетті. Сервистадан не жұмыс қыласыңар? Любой мотор, коробка. Сервис 312 Нагорный метрода, Ремизова 18А. İşte барын қылабыз дейді. Коробка, мотор. Не жұмыс болса, мен списогын шығарып қоямын. Замена масла бір фильтрменен, масляный фильтрменен. Экономдарға 2,5 мың дейді. А вот комфорт плюстарға 3 мың дейді. Білесіңер де. Такси үшін барлық нәрсені қылабыз дейді. Мындай машиналар арендаға беріледі дейді. Маған арендаға чалып, аренда керек деп сұрап жатасыңар. Аз чалып білейінші, хозяин біледі дейді. Таксопаркына келдім, машиналар бар екен, китайский. Шерри. Мұнда жерде бір кезде бір наличие 8-ден 10 машинаға шейін машина бар екен. Мынанда тұрады Шерри Тиго. Мынанда тұрады полный комплектациясыңыз көргізім шығар екен. Мынанда 3 эконом тұрады, бұлардың лицензиясы дәрі емес екен. Жақында дәрі болып қалады дейді. Онында жолтый машина тұрады. Онында машина тұрады. Кажется, парковканың әр жерінде бош место қойып қойып тұр. Так, аз келіп көрелі. Ишығында екен. Аренда деп сұрайсыңар. Мына салон. Панорамасынан бері бар екен, вообще. Қытайлар сон жасайды. Пробег 244 километр. Даже откатка болды екен машина. Шундай тоғындар келіп чалғыла. Мына Черри Тиголардың немесе арендасы 2,5 мың дейді. 2500 дейді. Депозит 5 мың екен. Депозит жоқ бере албайбыз дейді. Себебі керекілер депозит жоқ берсек небережно относится дейді. Машинаны аябай дейді. Машинаны обратно сдавать еткенде 3 күн заранее айтып, машинаны алып келіп берсе, 5 мың депозитін қайда беріш үшін где-то бір 10 күнде уақыт күтөбүз дейт. Штраф келбей, штраф келбесе 10 күндөн кийин келип 5 мың алып кете берет дейт. Бизде вообще андай водительдерди неме кылмайт жок. Паркка иштейт, биздин паркта иштейт дейт, 3% дейт парктын процент. Жақсы заказ 28, почти 29 минутаға 1003 рублей. Спасибо за поездку. Давай, следующий заказ. Я готов. Яндекс засранец. Я на ударе дегенде. Сразу бензиннен күйіп қалбады. Новогреваға келдік. Авиамоторныйға жеткенде бензин жанды. Так, 968 38 минута. Ну, без коэффициент заказ. Туғандар анан документ бойынша маға кисарт, диагностик карта, жанағындай страховка для такси бойынша қайырды отпайсыңар бай. Бізде де жасайыз оға. Бірақ мұнал номерге жассыңар дағы, бұл номерде жасайды. Шу номерге жассыңар, сен алғандай варианттарын айтып берет. Под оригинал, оригинал, жемнандай базадан чықпай тұрған документтерді болын ұшыл номерде жасап берет. Чалсаңар, байланышып сүйлесіңар болады тұрғандар. Заправиться. Скидкамен 2300 болады екен. Оплата, давай. Пройдено. Кетті. 52 рублейден. Шкода менген бұла. Заправка.
болсам бирөө таанып калды. Assalamu alaikum, учурашып Шкода. Так, линия коелу эми. И бензин айнекти ачып койдум эле. Бензин сасып кетпедиби? Sen gelirsin bir günü arı tağdın aralap şüdürümdü karigin akçını da karagap sen gelirsin bir günü nur yüzünden çaçırap aydınından gözündün baratamın mağdıra şamalın acıtın Kaçan bilgisiz sen gelirsin bir günü sen gelirsin bir günü Здесь, да? Пожалуйста, всего доброго. До свидания. 25 минутта эми мындай эле заказ. Третий колесо чейин түшүп келдим. Третий колесодон алып келдим. 25 минутта 649 рублей. Так. Авиапарк жакка келип калдык. Мына авиапаркка келип калдык. Саат уже 21-ден 40 өттү. Менен питание кылып алалы. Таксопарк Аманаттын WhatsApp'та группасындагы ушака жөнөгөндө эле жазып ийдим эле, питание кылбайлыбы? Немеге? Сокол жактан десем бир экөөсү макул деп келатышат, калгандары алыс жакта экен. Мына таксилерге 300 рублей. Комплекс такси студент. Мына жерде Кыргызстандын суулары бар экен. Менюлар мындай. Хорда. Тамак. Чайхана чагылышып атат го. Выпечкалар полный бар. Отурасына, брат өзүнүн таксопаркта иштейт. Группаны таксопарк Аманатты группада WhatsApp'та группаны алат. Манты, салат, чай, нан 300 рублей. Спасибо большое. Пожалуйста, всего доброго. До свидания. Так. Чайга кирип, чай чыгып алалы деп 1,5 сааттай убакыт кетип калбадыбы? Отура бериппиз, кой иштейлиден чыгып. 19 минутта. 594 сом. Так. Бул жерден заказ беребиз, коэффициент жок го. Казанский вокзалдын жаны. Мындан кара. Түнкү саат 11-ден түнкү саат 12-ге 8 минут калды. Ладно. Коелчу. Коэффициент өчүп калды го. Бүгүн сервиске барып, ал жактан убакыт кетирип, бул жерде да 1,5 саат убакыт кетип, өйдө убакыт кетип койдум. 12 сааттык промокод менен 5500 иштеди деген не деген жакшылык. Ладно, дагы 3 саат убактым бар, дагы бир 3-4 күн иштейт мен. Буйрганы. Может иштей албайт турмун. Буйрганы. Фанфизина. Окей, бейби. Bargım gelet batıra Kaydan kaçan belgisiz Sen gelirsin bir günü Sen gelirsin bir günü Nara nara nara